Guys, argar tani mi winin ti ya me kara jirti winin ti ya jahar jirti winin ti yasna ega taftar sina ko. Ya Rabbi wini tana yo rafudadde mali sinin jedare Rahima Arsilita urji abdi thank you tana goda shita usi Man mata na ruko na nama wali mata na loko. Fatia Takari wan ko taftar gura jawata. I challenge na dufu goya Ndi kesani yu taftar gura iskreni bilbilatti. tabna goda speech challenging dufe amma yennum banare Fatia na ban Wana mata kambara utai ababo sadi gafata yoka afur gafata. Sadi Ababo sadi gafata. Ababo sadi guys ababo sadi kenna takka kenna Kero wallo thank you. kenna ababo Guys ababo na guta ka. ababo guta guys Ababo na guta winin ti yakka himbanne. Please kenna please. guys ababo kenitani dumate bar dakikan urji ababo kenna guys ine nam jata moy kesa ababo damna jaram inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Awash naman chesisu yani hiriya naman chesisu nama kana mudan tetani yo winiti ya nama shan qabate dhufe winiti yo kararra fudhatu ta'e dhugaa rabbii ganni isin bada nama kana mudan tetani nafuda bakka yorra nafutan kamal mali nama kana mudan tetani winiti ya kaballesu yo tab goda rabbin nama isa fida kiya banna speech challenge ra osona bantani mal qab rabbi qaba rafuda rafutani fuda harma ayo tetiti winiti na ima fuda inshallah wallahi jaran please ya rabbi nama kefidiga kiya thank you harma ayyo teti nan jetti banna dachu tab goda wano fi thank you Guys, tap goda wininti akan fudamne winiti yamna dadata jirani iskeni bi akanati tutuka me akanati hundi kesan namne ga jirtani kun iskeni bilbila tutuka kala chakiya gubba ga tutuka me yiro taka ga tutuka duga rabbi yonu dibbala mangalle hin sobda da fatin nan jetta guys wano fi thank you guys ada fatin rawini si fuda irrafuda ye de kutan kutte tab goda inda kamna goda guys winiko nagala dufte gaden yeah thank you guys irrafuna banna tachu irra afarrasna ara tap goda dufani nu jala gayani galatom irra afarrasna jawadda ana yo ka so na moya tuminin to akam banne ame ko futelal ame gafarako dumar rasulullah gamani gargara please winiko ya rabbi jara winiko dibbala mayote kenani narra fudata winiko you rabbi sibat kana katumura tapannatu guys kana amma torban gatte torban tana oli kamne rafuna
Wallahi billahi jecha isiniif hin qabu warroonni taaf gootanii wiinii tiyatana torbaan naa geettan. Yaa Rabbi nu gargaari. Amaartitti yeroo narraa fudhachuu dadhabdee deemte wiinii tiyya. Yaa Rabbi wiinii tana dharraa naa fuudhee adhafaate. Sheer naa godha wiiniin tiyya Irraa akka fuudha. hin banne sheer naa godha seenaa isinitti taate isintu asiin gahe takkarraa qabee asiin gahe isa. Sheeka maaliin sadii wal faana mooyadhee amaartitti sadii. Bannaati wiinii makana naa fuudhi namni amma ol seente kun maaluma siin jedhaadha yoo wiinii kana yoo narraa fuute jette natti dhaadataarte ati faate. Sheer Si naa godha. argeera Sheer naa godha. si argee jira. Mr. A, I see you already. Mr. A si argee jira. Taamnaa godha. Taamnaa godha. Taamnaa godha. Speech challenge dhufee speech challenge makana banaa. Abaaboo sadi naa guuta. Siidaa shii dhaabadha. Siidaa shii dhaabadha yoo wiinii kanarraa naa fuute. Guys, abaaboo sadii kenna. Wayne abaaboo sadii kenna please. Seenaa isinitti taate wallahi haadha faate osoo beekee leenca siif kennaa. Habiibti qaalii wallahi. Abaaboo kenna. Abaaboo takka to'afe. Namni biroo takka abaaboo takka. Wayne jarri kiyya abaaboo. Namni biroo tokko abaaboo takka. Abaaboo. Amma kaa haati faate ishee godhachuu. Guys, Osoo argu dabarsee kennaa wiinii tiyyatan. bannaati ilaala. Yaani hiriyaana wanteessisu. Wiinii haadha faateen argitaniimi. Habiib qaalii wallaahi. Qaalii ati bar natti qaaliidha rabbi natti qaaliidha ati. Haara gargaaraanii gargaaraanii. Wayne Duratti illee ammallee. keetti matara takka wiinii tiyya hambifate gargaaraanii. Irraa afarras na Wiinii bannaa tiyya taati. akkanarraan fudhan. Yoo irraa fuutan bar akka nama dingilee afarraseeti jechuu waan kana irraa naa fuutan. Ehee sabat no machee mamtaa farrasan. Yenee wiin maalat no. Yaa Rabbi. Akka waan nama waan dingilee afarraseeti bannaa taachuu na gargaara irraa naa fuudha. What? Wiinii tiyyatan akkanarraa hin fudhanne taaf naa godha. Ijoolleen mana kiyyaa ifaajjanii asiin geettan bakka kanaan. Bakka kanaan ifaajjanii torbaan geettan. Ifaajjan teessan garaa isin haa nyaattu isinum. Warri teettanii laalartan taaf godha gargaara. Taaf godha. Taaf godha. Nyaata nagaa abbasimee beebii. Ambar gara kaaffeellee gabboona jibbisiiseera samoona wallahi. Allahu akbar. Hojii eegaleen jettu yoo achi King welcome. yoo achi gale maan feenti saqqalee rafaa waliin agarru. Halkan keessa isaa 12 sa'a takkatti ka'a. Guys, irraa naa afarras bannaa taachuu. Deemi mancaa bira deemnaa. Deemiti mana dhaqiiti maqaa kiyyaan nyaadhu wallahi nan kanfalaa boru. Hadha immoo reeftara ispoortii irraa ola seenee bar dadhabee rafuu eda. Maqaa kiyyaan dhaqi nyaadhu ana barreessi dhaqi nyaadhu. Yookaan ammoo achi dhaqi na bilbili natu kanfala. Waan feete ajajadhu xibsii ajajattee kitifoo ajajattee diimin ajajattee waan beela biraatti ajajadhu achi gahii na dawwale. Guys, Ufi nyaadhu. homaan jirani. Winnie go! Winnie dia, Winnie dia, Winnie dia.
Indan denne bay. gaafatu Adabbina adabne. si gaafataayyuu inni si galateeffadhu. Wallaahi naa galatoomaa jecha isiniif hin qabu. Keessattuu jechuudha. Keessattuu amiin. Wallaahi naaf jiraadhu naaf gafachami. Wayini tiya guyyaa hadhaa eegdee asiin naa geette. Warri taa'u ammoo jecha isiniif hin qabu. Kabajaa guddaa isinii qaba. Naa jiraadha isiniin jedha. Fira hin qabdu obboleessa kiyya boqadhu. Maal goona mokkorri aga dandennu. Gaafa Dikkas fira gabbaree argattee gaafa guddaa. wiinii haadha faatee danda'ee fuudha gaafa jette foottu. Haala baladdaa haadha faatee diiguun yookaan ammoo haadha faatee irraa waa fuudhuun ni ulfaata, okay? Ayye gaaf tokko anumatu sirraa farrasa ayye. Ciao. Gaaf Ijoolleen jechuudha mudhiin jabeeffanne qabattoo akkaatuun hidhanne gisee haadha faatee yaafarra saalloo jettu baxama azanti caalaa. Ayye Qabattoo dabbooliin nu hafi. hidhanne sa'aatii qabattoo hidhanne sa'aatii areeda keetu iyyuu baastee oliin hin geenne kanatti haadha faatee yaafarra saalloo yeroo jettu I am so sorry. Okay? Bannaa taachuu waan isiin jettuma dhageettaniimi. Ima dhagayan. Lakki guyyaa tokkicha sirraa farrasa. Miskiina. Tanaa miti gaafa kudhan homaan geette fa'a. Abadan hin dandeettu. Miskiina wallaahi jettee dhagayi. Miskiina mara guurtee dhaqxee nyaattee tamaam guyyaa san nama meeqa waliin dhufee nyaatee gaafadhaan. Boro yookaan iftaan ni dhaqamaan mee. Uf bicha dhaqee nyaadhu waan barbaadde siin jedhee. Yes, we can welcome. Kophaa keetiin waan barbaadde dhaqee nyaadhu siin jedhe. Waan barbaadde. Gin ammoo maameen gaafadha. Taaf godhame. Karaan beenne waa baasuun fedhan. Okay, kopha makiyyaa. Rakkoon qabu yoo nama sanii waliin nyaatte rannatti tola. Garuu ammoo aayii waliin yoo nyaatte natti tolaa jechuudha. Giifsi duree wajjin yoo nyaatte. Garuu ammoo Wallahi hidhanna kuttee bara hidhanna kutte. Osoo isin as jirtan guys, hidhanna kutte. taaf godhaa. Osoo isin as jirtan hidhanna kuttee. Amaanii kana fooloo naa godha achumaa. Osoo isin as jirtan hidhanna kuttee mee taaf godhaa. Taap na godha. Taap godha. Taap hundi keessanuu taap godha. Taap godha. Taap naa godha. Ittiin ababu'aa yeroo sadii fuula kiyyarra yeroo sadii. Chaalenjiin dhufee mee akka gootan godhaa bana. Okay, ishee taate ishee rakkoon qabu. Haya. Hidhanna kuttee bannaa taachu. Abaaboo sadii kenna. Abaaboo sadii. Eenyu abaaboo sadii naa guutamu. Abaaboo sadii. Wayne mee naa qarqara. Waan dhabamanii naa qarqara. Guys, abaaboo lamaa naa dabala. Please. Guyyaan goraa. Kan jira isa waa kenna. Abaaboo takka namni biroo. Abaaboo lamaa jara keenya. Waan filaawar. Innaa Tamaan lallaa. illee jala kana teettee kuumantii barreessuu malee wallahi biloog godhuu jala kana dabarsuu laata. Mee abaaboo yoo guute maal isaa qaba? Abaaboo Guys, taap godhame. An abaaboo tiktookii biyya keessaa dhabe taanaan wallahi. Innante abaaboo takka akkamiin dhabdanii? Abaaboo takka tiktookii keessaa miti ani abaaboo takka tiktookii keessaa dhabnaan annaa dhumatti iyyuu tiktookii dhiisaa yoo. Abaaboo takka akkamiin dhabdan isin? Abaaboo takka dirqama. Onni dhibbaa jala abaaboo eessaa ኦሮምኛ ታውቃለሽ? ትንሽ ሲሉ ሰምቼ ነው። አደፋተ ጀደኒ ሙባረክ ጃላተ ሴ ማሊ ነማ ቀጠቀጣ ጀደኒ
እኮ እኔ ሙባረክ እኮ ውስጤ ነው። እሱ ፍቅር ምን ብዬ ልገልጽ አይችልም። ሙባረክ ለዛ ነው ሙባረክን እኔ የምወደዋለሁ። ስሬት ያዝናናኛል። በቃ ደስ የሚል ልጅ ነው። በቃ የሆነ ማለት በውስጡ ቂም አይዝም። የሆነ በቃ ቡልሃ ነገር ነው። ገብቶሻል? ቡልሃ ነገር ማለት ምንም ነገር እንትን ቴንኪው እንደዛ ነው። ሚልኪ ነይ ውጪ። ዛሬ ያፋን ከንኬ ዱበት ጀቲ አማሪ ፊ አፋን ያሚቲ ውጪ ከልብ ተመልከቱ። አማርኛ ለምን ትናገሪያለሽ እያሏት ነው። አስቡት። አቤት እኔ እኮ ግን ትኛለች። አባቦ ሰዲ ሀለፋጤ ወየ ቅጣት ትቀጫለሽ ማለት በጣም ኧረ እኔ በደንብ ወስዳለሁ። የምፈለገውን ቅጣት ይወስዳለሁ። አትፍሪ የኔ ቆንጆ። ጋይስ አባቦ ቶሎ ደብሲ ኢንሻአላህ። ያው ሸፋዳ ነው ጌሜ ከ10 ቀን በኋላ ነው። ፋደ ጌም አለኝ። እሺ እንዳትቀሪ። አንቺ ቤት ያሉ ሰዎችን አስተዋውቂልኝ። ከማንም ጋር ሶማሌ ነች። ትላንት እኮ ሶማሌ አባረረኝ። ሰማሁኝ። አላየሁም። ካለፈ በኋላ ነው የመጣሁት። ግን ጋይዝ ደብል ነው። መቼ ነው? ከ10 ቀን ለምን አንቺ ከፈረንጆቹ ጋር አጫውቺ? ምን አሁን ጌም አለን 7ኛ ወር ማለት ነው። ግን ከተጫወቹ እኔ ከእንትን ጋር ነው ከፈረንጆች ጋር ነው። እነሱ ጥሩ ልቤ ንጹህ ልቤ ስላሉ እነሱ ይሻላል ከሶማሌ ለምን ኖ እኔ ጌም ተጫዎች አላውቅም። የመጀመሪያ ስለሆነ ነው ከሶማሌ ጋር ልጅቷ እንጫወት ስትለኝ እንጂ እኔ ጌም ቀጠሮ ጌም አልጫወትም እኮ ውድ። ለዛ ነው የመጀመሪያ ነው ቀጠሮ ጌም። ካለሽን አማራም ጋር ከይጀሽ ባንዲራ እዛ አድርጉ። የኔ የሚሊክ ዘር ነኝ ያዙን ልቀቁን። ኦሮሞዎቹም እንደዚህ ነው። ማነስ ወክሎ ነው ግን? እኔ ጥያቄ ግን ማነስ ወክሎ ነው? ተረድታችኋታል? ግን አማርኛዋን ተረድታችሁ ተረዳዋት? ወላ ዱገባባር ሱራ ጎቶታ ሱራ መሮ ከነ ከፍ ዱበ ከያኒ ጌሚ ቀስ ማል እኔ ከከንት ዱበ ከነ ደረደ አላባ ዱበ ከነ ምንድን ነው ያወራች? አልተረዳኋትም። ሶሪ። ያው እውነቷን ነው። በነገራችን ላይ እኔ እንደሱ ላለማድረግ እኮ ነው ሀደፋቴ ማልጫወት። ታውቂያለሽ? እኔ እኮ በጣም መጥፎ ነገር ነው። ዘረኝነት ይበዛል። እንደዚህ ካርጎ ማለት ነው። እኔ አማራ ከሆነሽ ሂጂ ለአገርሽስ ጥሩ ነገር ስሪ። ይሄ ኦሮሞም ካለሽ ለአገርሽ ጥሩ ነገር ስሪ። ስንት ነገር አለ፣ ስንት ምስኪኖች አለ። ግን በዚህ መጣሽ በባንዲራ እኔ እንደዚህ ነኝ እኔ እውነት ብለሻል። ጋይዝ እንዳንቀጣ ታብታዋል። ሀደፋቴ እንዳትቀጣል ጋይስ። አማርኛ ጉርቦይ ቀጥ ብለህ ከዚህ ትወጣለሽ። አባ ምንም እንዳታል። ጉድቦይ አንቺ ጋር አለ። አዎ ምን ነው ልጥራው? ወጋው የመንፈስ ጉድቦይ ካለ አለቀልኝ። ወይኔ ነበር የኔ ንጉስ እኮ ነው። ስታውቂያለሽ? በጣም ነው የሚፈሩት። ታይሚንግ አንሻል ሞላ ጋይስ ታይሚንግ ይሄ ፊኒሺንግ ነው። ፊኒሺንግ ላይ ያሳምሩ። በቃ ጉድቦይ ግን በጣም አሪፍ ሰው ነው ወላሂ። ኦሮሞ አላለም ሁል ጊዜ እንትን ልጫወት ሙባረክ ማለት ነው። ረመም እንደዚህ ነው። ተርተሹ ነው በኢየሱስ ስም ያልሽው። ኧረ እሱ በጣም እንትን አለ እባክህ። ሰውዲ አለ አይደለ? ጉርቦይ ቃላት ያንሰዋል ስልሽ ጥሩነቱ ሳይሆን በቃ ጥሩ ነው ለማለት ቃላት ያንሰዋል። እንደኔ አስተያየት ወላሂ በጣም ጥሩ ልጅ ነው።
ባለበት ሰላሙ ይብዛ፣ ከክፉ ነገር አላህ ይጠብቀው። የምር በጣም ጥሩ ሰው ነው። ግን ከትላንት ወዳ አንድ ሴት ጋር መኪና ውስጥ አይቼ ነበር፣ አንድ ቪዲዮ ማለት ነው። ውስጤ በጣም ተሰበረ። ወይ እኔ በማቼ ይጀነጅናለሁ ብዬ ተስፋ ቆርጬ አንድ ቀን ፎሎ አድርጌ ይጀነጅናለሁ ብዬ ወጋው የመንፈስ ከትላንት ወዳ አንድ ሴት አለ መኪና ውስጥ ቪዲዮ እንደዛ አድርገ ካሜራ ማለት ነው። እናቴ ምንም አደረገችልኝ። አላህ ትዕግስቱን ይስጥኝ ብዬ ዝም አልኩት። ምን ተወጀዋለሽ? በጣም እውነት ማለት ውዴታና ፍቅር የተለያየ ለምን ድፍረት አለ እንትን አለ። ታፈቅረዋለሽ? ለዛ እኔ ወንድ ድፍረት አለ ወንድ በጣም ይወደው በጣም ታፈቅረዋለሽ? ጉድ ቦይ ወይ አንቺ እሱ ቁጥር አለሽ ወይ ዝም ብለሽ ነው በቃ እኔ ምስጢር እያከፋፈለሽ? አንቺ ኖ በእኔ እጅ ነው። ጉርቦይን ከፈለግሽ እኔ ታፈቅረዋለሽ? ንገሪኝ። ጠይቅኛ። በአንቺ እጅ ከሆነ ቀላል ነው። ጠይቅኛ። እሺ አደፋጤ ተወጀዋለሽ ማለት ጉርቦይን የሚጠላ ሰው የለም፣ ግን ታፈቅረዋለሽ? ውዴታና ፍቅር የተለያየ ነው። አፈቅራለሁ ከአንጀቴና ከውስጤ ምን ነሽ አንቺ? ከመቼ ጀምሮ ነው ማለት? ሁለት ሰው የኔ ቆንጆ ቴንኪው። ሁለት ሰው ከመቼ ጀምሮ ነው? አረማ ቆየሁት፣ እውነት ቆየሁት እኮ። ከመቼ ማለት እንዴት ነው የሚያደርግሽ? ሁለት ሰው ሁለት አበባ ደብል ክፈቱ። እኔ እሱ ያዩት ከእኔ ወደ አሁን 3 ወር እንደዚህ ነው። 3 ወር ጀምሬ እኮ እኔ እንትን አድርጌ ሚሴጅ ውስጥ አድርጌ እሱ ፎሎ አልመለስንም። ከዛ ሙባረክ ጋር ሂጅ እንደዚህ ብዬ ነገርኩት። ሙባረክ ደግሞ እንደዚህ ነው አለ። የሚቀኛ ነው ሙባረክ፣ ለፍቅር መቀስ ነው ሙባረክ። ምንም ማደረግ ግን እኮ ባለትዳር ነሻ? እኔ ሲንግል ሀቢብቲ ሲንግል ወይ ባለትዳር ምን ሆነሽ? ለምን አጠፋጣ ያሉሽ ታዲያ? ባለፈው የሆነ ማማ ስትል ሰምቻለሁ ከጎንሽ። ማማ እኮ የወንድሜ እንትን ልጅ እዚህ አለ። እንደዚህ ነው። እኔ ልጅ የለኝማ፣ ድንግል ነኝ፣ ሲንግል ነኝ። ምን ሆነሽ እናቴ? ድንግልና ሲንግል ነው። ምን አስደነግጠሽ? ምንድን ነው አስደነግጠው? እንዴት ድንግል ነኝ አልሽኝ እኮ። ምንድን ነው ድንግል እኮ ቅቤ መሰለሽ እንደ ቅቤ አይደለም እኮ ድንግል። እኔ ስለማላውቅ ነው። እኔ ድንግል ሲሉ ነው ምስ ጋይስ ይስማታ ብንቆል ነው ሂማ ለሞየት ሳ ዊኒት የነራ አከንፈለ ጋይስ ዊኒት የናይታ። እሺ እኔ ልንገርልሽ ማለቴ ለጉርቦይ ላድርስልሽ ድንግል እንደሆንሽ እርግጠኛ ነሽ? ሸርተት አላለም? እሱ ይወዳል ድንግል። አዎ በጣም ይወዳል፣ ግን ሸርተት አላለም ድንግል ማለቴ እርግጠኛ ነሽ? አንቺ እሱና እኔ ብቻ አገናኝና እኔ እንዴት ብዬ ልጀናጀን ወይ